Whawhetai beke ko ngā koe ne alofa koe whai manga te tau tolu, tau te au sia mai ai ai. Hoa koe ni ki hoka toi pē tau wako ki ne whulwhula. Kore peke u hufanga tuai, pe mo toko ne lau maarie ke whaarea ai mawinga o whulwhula koe ni, pa mo yako koe ni ke tohi mawinga koe ni. Koe tohi koe ia, koe ipseri ke kakai he pelu. Na tau lele mai whaki he series koe ni, me me lava ne mahina taha. Pea ku tau os kava apu ai vahe ulaki mo vahe ua. Tau hoka ton ke vahe koe ia ko hono tolu. Te kumata pe vesi ulaki, ke vesi hono wā ke tau kamata me ai. Puke haa pe loa e tau wako he pōkoi ni. Mahalo pe ka mini te wanoa, ke tolu noa, ke video koe ni. Pake kore pe ka lau maari o tua ke toko nia ke tau tolu. Mo whakarea ai ne wholwhola ke tau mahinoi. He paluwa he tolu vesi ulaki ke he wā. Koia ia, ai e hoto ngai toko wa tapu si kau i haui me langi mo toka ngai a apostolo. Pea mo talu ai klahi o i tau lotu io ko sisu ia. Ai ne loto toki a te ia na ni ngahuia o hange foki na loto toa mo sese i api kotoa o enea fio. I le riu kwa ue si o wharea peheni. Ko ia e kaenga maonioni o kukau i he ui mehelangi. Tokanga lahi ke he apostolo mo i whungani taura eiki o e tau lotu aia ko sisu klaisi. Aia na eanga tonu kia te ia na ne whakanofo ia o hange foki ko mo sese i hono whare ko tō pē. O hanga e he vesi e ua ko ni o pore ki tau tolu mo whakatokanga koe ni. Ke tau tō tokanga ma ke he ange, ke tau tō tokanga ange ke sisu. Tokanga ia e tau whiohi pa mo sisu. Tokanga ia e tau whilawe i pa mo sisu. Tokanga ia e tau whonga tauhi ke sisu. Tokanga ia e tau whonga lotu. E tau whonga whakawhianga i ke eiki. Koe whehui, o kuke ofa maoni i a kalaisi sisu. Tala mai hene apostolo, koe apostolo ia. Koe apostolo lahi tahaya, marunga tahaya kago sisu. I kai ke ngata ai uto i tala mai, koe taulai ki lahi ia ki e tau lotu. Koe sisu kalaisi. Koe ia toko taha pē. O ku marunga i he mea kutopi. Pata nene ke tala mai e te vita he sāme te au ni manoa vesko no. He kake malava ke tau hanga ki tau tolu o to tongi whakafoki a e fu ofa e o tua. E whakafo mai i ano alo ke pekia koe ngā. Ko anga halamu ko anga hala. Koe whaunga pē ke ta whakafoki ai. Mo ta whakahoi fua ai ki o tua. He tala mai a sāme te au ni manoa vesi o no. I longa ha mea o mānawa, ke ne whai ai whakamalo kia te ia. I hiki mawawa mo e haleluia, pe mo e whakawhitai ki eiki. Koe whaunga peo whi maua e ho tua ke tau whakahonga i angi ai ai ne o wha. Koe whakamalo pe. Koe tau rea tonga, o pehe, hika ke lava ke whakatataua ha mahuinga o hatoko taha, mo ha aonga hatoko taha ka koe whakamalopi. Koe rea pe ia, pa mo koloa fungani pe ai tonga, koe whakamalopi. Koe mea tatao pe o tala mai heni he pēteria ke e sāme teo ni manoa pesi o no. Koe ia mea e hoi hoi fua mo fia taha ai ai kua. Ka koe ne whanonga mai pē ki he lotu, pe mui haleluia, pe mui hiva, mui whakawhitai a no kakai.
Ia vasi o boko i ni, whaampe ki o maha ki whaamāpōpu ki ai. Si pe. Pako tau whenga pe ki tau ngā pe o whakaluku fua pe o mai ha whakakaukau i tokoni a lau maari e. Ke whakamatalai ai uhinga o yanga veskuini. Ko tau islau. Ka mai whakawhoke e tau mana tū ki e wahe ulua ki. Mo e wahe ua ko ea o ipiseri ko i ni ke kakai he pelu. O whakamahena mai ai ai mahu inga taha pe a Sisu Kraisi. Taha pe ai alo i o tua. Pe me kamata a ngā i hoko ko ea ke mau i he tangata e kovina nite ko ea i he ne whiahi pe mo i o tua. Ne mawahe a tangata whai hono loto. Pe i koe kia taimi ke tāpuni o siai ai ngoue i te ni. Pe whikau ke tangata ke mawahe. Ka naka ke uhinga ea ne pehene hangai he o tua whakangalok i ai tangata. Pe me taimi na i situ ai a tangata pe me o tua me ki whai pōpō aki mai pe moe. Turi mui pe ai o tua i he tangata. Whakahoko mai e ne pōpō aki o wha i nā tūrua. Whakahoko mai ne pōpō aki o wha e kau palo whita. Kai pehe ke kau mātua, kau āngelo. I kai te whakalongolonga e o tua i he ne whainga ke whakatokanga ke tangata, pa mo whainga ke tokanga i he tangata ai ne ofa moni ke te ia. Pea ke taimi kune whakahoko mai ai i ono alo tof pe taha. Ke whakahoko mai ai ni pōpuak ofa. Mo ne whakaamu ki tau whoki angi. Kia te ia. Pea mo ane pea lawa hi mi. O tatari o tamai ke uma ki ono whoka. Ka tatari ki tau whoki mai. Whoki mai mi whaitoka. Whoki mai. Ko whakaamu e o tua. Pa mo ne tala monu mo ne popo aki me kamata ngā i kai te whakalongolongo e tua. Kamata anga pe toi hai pelu. Whakaha i mai ai ai ofa makehe ai o tua. Ke whahenga i tangata. I kai te whakalongolongo e tua. Kana ne whenga pe i he whaunga koto pe. Hoa upe. Ke ne whakahoko mai no alo to petaha. Whaiwheange kua whau ngai a ke ongo ke loto e ang hala. Ke whoki ai ki api. Mahui ngai o Sisu i he wahe ura ki mo wahe ua. Maalunga taha pia Sisu. He koena na ngāhui a invesko ni. Koia o kune puke a invesko ni. Koia o kune pouki a invesko ni. Koe mea ko toi pēko i ne mea. O kune ouna invest ko ni mo nau ko toi invest ko ni. That's belong to him. Koe mea i a Sisu. Tako koe mua au koe mea pe a Sisu. Whawhetai ke iki. Pea i he wahe tolu ko eni o he pelu. O toi whenga pe ai a tangata whai tohi koe ni mo ne tohi a he pelu. Ke whakawheho anaki a Sisu Kraisi pea mo Mosesi. Koe ne whenga ke whakawheho anaki. Mo e whakatokanga ke te koe mua. Ai mahu inga kuia. O toko taha o whai ki ai. E ta whekumi mo e talotu. Maari e whoki hono kei tala whiri he tokolahi tau whita koe kau whakatotolo te alosia. Pe ko haina aina ne tohi, ai tohi koe ni hai pelu. Tokolahi o nau tui ko Paula. Pe tokolahi o nau whaka ikai. Ikai ko Paula aina ne hanga hiki e tohi koe ni a hai pelu. Pe hikai te ulawe au
ki he foi tipeti ko ia mo foi isi ko ia ko me a koe o ko whama ki o mai a foi whamo en pau ko ini pe a koutu ia o ki ai i he tau whakaava ke pe ai ura ki vahe ko ia o he Peru ko e taitola mo he tingi ko e whakahamai foi whakarea ko ini ke tohi ko a he Peru ko e tohi a Paula ko e apostolo ke kakai he Peru pia koutu ko wheunga anoa pea ke tau tui tako Paula pena ni hanga o hiki tohi ai tohi a he Peru pia kako e ko mea mahui ngā ia ke tau whenga ke tau tipeiti i peko haine ni hike tohi a he Peru ko mea mahui ngā ke whekau ko u whaawaki mai i he tohi a he Peru hiri ange, ko sisu toko taha pēa na ne whai kotoa hiki tohi ne wholofola. Ko sisu pēa na ne whamana vai. Ko sisu pēa koe ai wholofola. Me whakamalo pe whakawhitai ka pa ko Paulo na ne hiki. Ko Paulo ai ako mea ngā ue pēa. Pako aonga pēa oi tools, pako instrument, pako vessel. Ke iai ha value mo mea ke aonga ki ai. Hai vessel ko ia. Ko e rea ka pālangi. Ka pāweka ki a quality o vessel. It's just an empty vessel makes a loud noise. Ko mawinga peo paula ka pāwena ni hike ni whatatau ke lave ko ia o talamai pēa ko tohi a Paula ko apostolo ke kakai he Peru. Ko e mahu inga peo Paula ne ngawe i aki he eiki ke whahoko mai ai ai ni whekau. Hiri ko ea ko sisu pēa ai mea kutope. Talma he Peru vai tahau a vesiwa. Ke tau sia pēa ke tau tolu ke sisu ko ka mata anga pe mo ngata anga o tui. Aia nane kātaki i ai pekia i hea kau, mo le tae tokanga ki whakamai o ene moui. Ko mea i hene whia na e tuku heno au, pe ko nafo ene nima tō matau, o ia whio anga o tua. Ko mahuinga pea o wholowhola, ko mahuinga pea o moui, ko mahuinga pea mea i he mamani kuni. Ka pau o i ai a sisu. Ke mahaunga pe e tau alu ke lotu ka pau o mo ui e sisu e tau mo ui. Ko mahaunga pe e tau toholo to i tapu ka pau o aunga to i tapu o te tau to. O tau whaka aunga i ai mo ui o whaoaki e to i tapu. Ka pe e whoki ki instruction o mai he whulwhula. Ke tatakia ki tau tolu ki mua pe tau hoka tua ke preanga o e tua. In fact, ko whaerea kon ko Bible. Ok stana nga initial ko ia ai B-I-B-L-E. O ngā wake he kau tisai pare, haka whaka tisai pare, ano pehe tako uhenga Bible is a basic instruction before leaving earth. Ko hangahi whekau, poko hangahi whaunga mo ui, toonga mo ui. Peko ha guidelines ka te tau tolu ke tau mui mui ki ai. Mahina ngō fua ka te tau tolu. Ki mua pa tau mawahe me mamani kuni. Bible is a basic instructions before leaving earth. Paka whinangara o tua ke hanga whakawhori mai pe mo o mai ke tau mahi noi. A ene wholofula. Kai te lote o tua ke tai mahi no ene wholofula ka te tau tau. Ko tau vai anga lahi e tai mga pau tau o malanga. Tau whenga ke tau tolu ki tau ngāwe ake ngai fufo i whakakau kāwia. He kai ke mahi no ia he kai ngalo tu. Peko ngai furea tonga o kwa ke mahi no ia he whanau. Whia maho o tua ia ke whaingo fua.
e ne folofola ke lava, he vare pa lava, he ki talavou pe lava, he motua, pe lava he kakai kutoa pe mai no. Atane ne i ki hoko, tako uhinga pe folofola ko basic instruction. Ko guidelines ia ka te koe muau, ki he moui, ki ta mui mui ai. Ia vese a koe ni o tala mai, ia vese ulu aki. Koia e kaenga maonioni ku kau i he ui mehe langi. Koe kau maonioni ko tau peo ui mehe langi. Koe tau hao koe ke tau hoko koe kalistiane mui mui ki sisu o kui ki tau tolu mo whailunga i bilangi. Pea ka whakatokanga ene apostolo. Tokanga lahi ke apostolo ka pehe o taura iki lahi, fungani taura iki. O whai kia e taulotu. Ko sisu klaisi. Hanga heni e paula o maia sisu ke tuunga ko sisu ko e apostolo. Ka ke ngata e te hokope sisu ko e fungani taura iki. O e taulotu. Ko sisu. Pea maha ke tau tokanga ki ai ke mahu inga ko eni. O hanga apostolo o whamatalai mai a ko sisu klaisi ko no pore anga. O apostolo ko ni ko sisu klaisi. Ko e pore anga ia o Paula. I kai te a mea ia ke pore a Paula. Ka ko sisu. Patane nei ko tahenga i mea testimony ki ai a Paula i ene ngai i piseri. Kai pe foki mo ngai tohi. Nāne hiktohi. I kai ko au, ka ko kalaisi ata. Wow, ko hoko fo. I kai ko au, ka ko kalaisi i he mo ui. Ko pau ke whaka au ki tua, ka whaka au mai sisu ki lato. Ko e pore anga, o e apostolo. Ka ko sisu. Ko e mea ai o whai ki ai, ene pore. Ko sisu toko tāpe o whai kia ene hiksia. Pakana mane au kai te i whiu ai apostolo ko Paula, he ene tala noa mo hiki hake mo hapai mo ene pore i o kalaisi. Ka mane whakaamo ke ilo i mai i he kakai tau te fito ke kau hepe lupo ke kausi. Ai fu ngahu inga ko eni o sisu klaisi. Ko sisu klaisi ko misa ia. Ko toka tahane na nau tatari mo fi tatari ki ai aisleri. Pea koe ala maani bea e taha au e tua. Pea ko makehe atu o i kai. To e ala whakatataua klaisia. Patane nei tamai apostolo tokanga makehe ki apostolo. Pake tokanga makehe ki taurua ki lahi. Ko sisu klaisia. Ko e hake a ngai o e taulotu. Pea mo hifonga mai au e ni mesi mo ne kresi. Ko sisu klaisia. Makehe at pea klaisia. Pea ko ia ene talamai i he lesoni o e aha koe ni. O panga he apostolo ko Paula o pole i pea motoe whenga i ke tuki makehe mai e whikau koe ni. Tau tokanga lahi tape ki a sisu. Tokanga i holotu. Pea kumooni holotu ka klaisi. Tokanga i houlunga ngā te ko sisu o koe atu. Paka whaamuia a apostolo ke tokolahi o mamani ko ni ke kau kalistiane ke nau ilo i kakato a sisu ke moui. Paka ene aku ne hui a tokolahi
Koe kau toko ua tapu. Koe ngahi toko ua I he eiki. Pako nau tolo whanga toko ua tapu koe ni. Koe kau maa oni oni. O kui ki nau tolu. Pe me o lunga. Patonga e fesula ki utala mai. Koe ai e hoto ngahi toko ua tapu. I liri ua wesi utala mai. Koe ai e kai ngā maa oni oni. O ku kau I he ui me langi. Tō kanga lahi ke apostolo. Pea moi fungani taula iki. I liri ua moritoni o ngau a ke paula. Koe toko ua tapu. Ko ki nau tolu ia kui me langi. O kui a kau koristiane pe a ku pani me langi. Koe ngai toko ua tapu. Koe kai ngā maa oni oni. He ko ki nau tolu o toko ua, koe kau toko ua tapu. Whanga toko ua tapu. Kau maa oni oni. O ki kai ke te haa mea ku nau pore pore ai. Koe nau pore pore a ngā pe ko sisu. E koe malawa a ngā pe hao pore pore o kalaisi. Ho I loi o kui koe pe mi langi. Kono ai mai no fo ia ko he lau maare mano ni. E mo ui koe ni. Pea ko henga no ui ai e apostolo ko paula e kau mano ni kono whanga toko ua tapu. He koe ngahi toko ua I he eiki. Pea ko kina utolu ia kui pea mei o lunga. Koe kakai siu, koe kakai Israeli. Koe whiria e o tua, koe kakai whiria e o tua. Ui kina utolu me o lunga ke hoko koe kakai ai o tua. Pea nge bea koe kau karistiane o kui kina utolu pea mei o lunga. Pea kui a kau karistiane koe whanga toko ua tapu. Koe kai ngā maa oni oni I he eiki. Ke tau kau kotoa. Pea mo kakai siu. Kau karistiane mo kau lotu kotoa pe. Pe talango fua mo tō kanga makehe. Kia sisu klaisi koe tau apostol. Ko sisu klaisi koe tala mai pehene paula kone whakaingoa sisu. Ia tuunga koen koe apostolo ia. Koe toko taha au whikau I mai. Ke tala mai e furufura. Koe whikau I mai ia e he otua. Koe whakafotunga tō tonu pe enia o sisu. He ko sisu koe apostolo ia tui tapu. Paka mahuinga ia o kau tala whikau. Mahuinga ia o kau whai whikau. Ke nau hange he pe ko sisu. Ke nau mau e tuunga wha apostolo. Ko tuunga wha apostolo. Ko nau ulu ngā o whakatafe mi langi. Paka whaamo e kau tala whekau, kau whai whekau. Ke whakaotua. Whakasisua e nau mo. O koe ilo ki mua o malanga au whakaului kia ta. O to mua rea pe holu ngau. E kuhanga he holu ngā ia o ura promote atua sisu. Ki mua pa ke whai koe. Ano malanga ia tu sisu. Peka paulewa e kawala ke he holu ngā pe mo fulfula. Koe tau rea tonga upe he. Longoa ang he olunga ngā uia. I o malanga. Kaka ngā tau tala mai apostolo heni. Ko sisu koe taura eki lahi ia. Pea kulahi anga sisu ia elone. O hanga e pe koe ngā ue a elone pea mo Mosese. Ko
Ko sisu ko tala whekawi ai o tua ki mamani. Ko apostolo. Whakahako whono ai o tua. Wahanga epe ko whakahako whono mo tala whekau ko ia. A elone mo mo sese ki Israel. Ko ngā ama ko toa pe nai whai elone mo mo sese. Ko e ata ko toa mai pe ia ki ngā ue ko ia ni whakakakatu i sisu. E whakafo. Mea ta tau peke sisu. O hanga peke ngā ue a tu waha a koe ni a elone pia mo sese kia whelo. Tu waha a elone mo sese whakahoko ai whekau ai o tua kia whelo. Koe mea ta tau peke a ku whai e sisu. O tu waha a ia he ao e o tua. Ui ngā peko no kakai. Ko no whanga toko uata. Ko no whamiri mānuni. O whai hono huwha ki iki nau tōru. Whai hono hākia ki iki nau tōru. Ui ngā peko ne whakamuia. Koe aho e māwai e ne ngā ue he langi e whoki mai. O hake. Aho no whamiri tapu. Aho no sesi. He koe ngā ue ia sisu e tau reki lahi. I kaka ngā tai o kune loto tō pia mo mātea ki i ai o tua. Koe loto i o kalaisi. Loto whakasewa niti. Loto ke tō tau veri. Loto ke hefo me tu ngā holo holo i e vai. Hoi ne ka wako. Ko toko taha loto tō, mō mātea ki i ai o tua. Ko rea mātea ki i, e a upe a rea mātea ki i o mō rea ho mōui. Ko hinga pe ko o taukawe i a mōni. Pepe hepe sisu. Nā e loto tō, ke si aki hono kita, kai whai whina ngalo e ni tamai. Ko ne mātea ki i ko ea mo tau kawe e whina ngalo ni tamai. Ne a uai ke kolosi. O whakakakato i whina ngalo mo i whikau. Le tuku mai a pamilangi. Hanga e tofu peka mo sese. Na e fō mga mahi lahi e mo sese ai whare whihekta ki. E toa wha. Koe mo uia a mo sese. Kono mafuia, koe tapa ni kare o tua. Mamai lahe mo sese, ano whataungia, whakatokoua tapu, ke kaka Israeli. Tatao pea mo sisu. Mamai lahe mo ofa make pea sisu, ke siasi o tua. Ai o tau kau ki ai kapau, koe whangatoko wa tapu ki tau tō. Kapau, koe kai ngā maoni oni ki tau tō. Kapau, o tau ilo koe tau ui pa mehe langi. Kapau tau ilo i o kupule ai o tua e tau mo ui. Pea kapau tau ilo i o kunofo i a koe tau mo ui o kufou mau pehe lau maari maoni oni. Io, tau kau ki tau tō. Ke siasi o. Pea ko sisu na whekau i mai mehe o tua ke whakahai ia ai o tua. E whina ngāro o tua ke māmani koe. Pea ka pare mahuinga e vesi koe ni uraki ki he ua. O tala mai. Pore i e sisu klaisi. Pea ko sisu klaisi ko ia koe halanga e ke moui. Te whamanatu atu ai ves mahuinga kuini. Koe pore i ka te tau tokanga i ho o whakasisu. Tokanga i ho o whakasisu. Koe uki ai apostolo ke kau whangatoko ua tapu ko tope. Ka inga maa oni ko tope.
E tok whamahino i ho tokanga ma ke ka sisu. Mo ho ofa ka sisu. Tala mana apostolo e Paula. Ko sisu ko apostolo. Tala whika ulahi tahai. Kai ki ngata e ko taula ikla. Tala whika mai ka te tautolu hoko ka apostolo. Talo e klahi o hoko le vaia ke whai e ngā ue ko tala whikau ki o tua whakafofonga i koe moau. He koe ngā ue ia talo e klahi. Koe whakahoko o siasi ki o tua. Koe ngā ue e apostolo, koe whakahoko mai ai whina ngalo o o tua ki he kakai. Whakakato ko toa e sisu. Whakapore ia mo whakatokanga o koe ki naki mai apostolo ko Paula ka te tautolu. Tokanga ki apostolo. Tokanga i palo fitalai. Tokanga e taulai klai. E ka toka tahai kwhai kia e taulatu. Ko si isu. Toka whaunga koe whai koe e tau tokanga koe a ke tau pange pe ko si isu. Loto tō. Ta mu mātia ki i ai kaweinga. He amusia ai tuitala. He tēnā umau. Ai whanua. Pakatoa tau tālai ke a koe ni moe. Tokoni nou o ku whai atu. Ki e vesu laki moe. Veska no wāia e pelu vai tolu. Pake langi e pe o tuai ngāwe ko topi. Tau whai. Whakatoka ngānu ko mai. Toka ngai. Ho vāpe mo apostolo lai tā. Asisu. Pa toka ngai ho vāpe mo taru aik lai tā. Whawhetai kua apostolo. Ko sisu ki whakahoko mai o whakafong mai he ne kau apostolo. Mo kau tala whikau ki mamandi. Ai whikau ai utua. Pa tai whawhetai ko toi hoko pia ko taru aiki. Ke whakahoko ai koe mo au. Hono ngahi. Hono whangatoko ua tapu. Hono kainga maoni o ni. Ki ta wāua ki ta mai. Ta mwata meta to hoko atu ke vesi ko no tolu. I e tau video ka hoko mai. Paka whaka mui a tau te tokanga angi. Tokanga angi tau mui. Mo to hiki angi ke te makehe angi tau mui. O i ngā peko klaisi. Ko no whiri ki tau tolu. O whalai atu e mene.